battery Italian. And then mama called by the battery Italian school to me so. Pariama oggi sulla casa. And then you become a fee once. And yeah, you're away. Eccola. In ogni casa abbiamo le stanze. E fie biemono yewo edan ahudro ewomu. Oggi guardiamo il nome di ogni stanza. Nsenti enne yebehwe edan bia ewo fidue no mo no ni din. So what ase ewo ho yebehwe ni nyina ni din mako. Abbiamo l'ingresso yewo epono a yefa so edira edan no mo. Ingresso kana mintie ingresso bebi a yefa edira efie no manase edan no mo. Afi soggiorno asaso yenim se efie bia wuremu a asaso ena wotna soggiorno anase brofo beka se living room soggiorno. Afi yefi soggiorno yeko sala da pranzo eye bebi a yetna edidi obroni beka se dining hall bebia yetna edidi sala da pranzo afi cucina ejadie bebia yenuane cucina ejadie enonti yefri cucina nso a afi yako camera da letto bebia yeda edan ya yedemu no ye frene camera da letto. Afei ye fi camera da letto ni ye ko bagno eja ye nim se bagno de se bia ye dware ho ye sanso so eja ye nan ewo ho se wati ase ho. Lo studio bebia ye sua de bebi o mo frene se office lo studio. Afei il giardino bebia ye duadua ye niama no nuaba enketwa. Afei il garage se dia brofo beka se garage na ye hune se ha ye garage kese pa ye parky ye mfidie cars ewo ho enti ye di besi ha na se dia mekan ye ni ahwa adan ya wo efie no mu nyina na video foforo beto aso no ye befa dan bia ani mu niama ewo mu na ya bobodi maako se de be ya ye dan mu no na ewo mu bia no na ye nim na ewo mu no ne din. Credo che hai imparato qualcosa. Mi gidi se wesua bibi. Na ci vediamo alla prossima settimana. Yebeshia na what you say enne. Arrivederci. Bye bye.